Koilamati Cheklangso LP School Pathoklamlong APHLC asongamai kipadupon. Dilai liji dogdok 14 mile adolong bus lapen truck kachiton. Arni gansa ma birta long pen neli birta than bang phi sami promilat timung pi non birtang ton pen arjuponik tha. Kidam tang aroni phai kep arni nijang karbialong duar amla constituency aru boksong hemrong rangalong hawar karbi rong asaramai ingsamjin pen mai padupon. Bangso amailong ongdung rong asaratum chitong doninti lapen ahawar tin hawar amailong arpukido atumta chitong dun. Karbi rong asaramai akimangki traditional village council lapen traditional village development council chunwek nang jipen village court alongki rong asar subordinate court alongki habi atum lapen ki district court alongki pinpo atum dolong nang jiputa pherangkiang no lamjaipon. Anparta ningkan po aprang pen pinanga song hampang asong lapen rachari asong atum rukasen akaya hutpen kikim tekang aron damdesi claim jam dam jam si jutang jupa thekbaling si claim jam otlangno meklangno chonghu chonghile claim ta rong asar along bisar kindar avipino karbi rong asar riso basa pherangki buru temen burusar habe pinpo richo aphan karkan ponloksi kitam laswa joksi karbi rong asar amai asong sai jokji pen sengponang kok lolapen jesonang kok loputa ninjipo wothalang sopen avresong pidipot Karbi Daily News. Karbi akhe isi jutang dojubat dodun dotong modon chot kali haku pen rukasan adin pen rong sukim pen si wangbom si ke karbi e jutang dojubat dodon si khai kang tim puji pubom sitame kakomang itu kirim si bidang ko pen itu yang si asong yang si dodon de lebute labang so jutang so jubat ili tum rong saru tum imana vi teng ve dim ve klong ve chot kali do he masih jutang masih virdat po bisar kindar masih avedat po e yang gian hupa ani piar mu pichen eta bisar kindar avedat po so jok si nilitum labang so atibi si mate traditional village court ta nilitum chehang tapen labang so village court ta non la rong lon cholang sita mini nilitum lama hala habi tom han pinpu tom han ta adi maklong thik isi thita rason thik pinangji labang ke nilitum village court tu bangkala ronglo lapen mekar me thiu tom pen nilitum pun sirung cerek pen jutang pareng nang jiru bat ring aron dunang ji atang dunang ji busi mekar me thiu tom pen aning kan bang e adam puno asar puno kata puno karbi puno rapker puno rong puno sirung bom lo lapen ke nilitum e rong ke rong ovadim sitame nilitum jo nilitum hafisara tipit sara tipit ta nonanta thangnat ageranti evelang lahai ta nilitum keciklem sidam phan non ingkan trok sikep antang lo tonsil ke sari lasilahai nama thathe lasino nilitum lahai ja kong che hangkel Aruni phai kep ani asam por phai pli rachiti mapor molom all party hills leaders conference atum Koilamati Cheklangso LP school pathoklamlong mai kanglipon Labangso mai dhoni bepensi mai chipan ruponno mai ke phalam theke nilip APHLC vice president Rigon Phangchosi roada phan thanpachini pono mai longa chitang donatum laki non ke bangji MSc kilika hot nilip APHLC pen chipati dunjia bangphu rajyastiso rongasar sin rongpi rongasar zaliram ronghang women wing youth wing lapen bang narkep kep sose armua tum chitong donsi mai long pinangan 6 schedule mati inglong aswa khiatum ki claim ki dam nang jiaron bisar kindar aron haihu chithan chimon pon non kebangji MSc election ahut kopi kosom pensi APHLC a party kachipai ponjima haihu ya puthak si chithan chimon pon si ingsam chin pen mai pajut pon siloni jan pen bijorong phari report Karbi Daily News NBC ka chepla lapen chairman ka chepla la katu ko bi bangke nilitum APHLC ba bangke kedam tang na kroi thip lo paragraph 2 lapen sub paragraph 7 ateng pen councilor tum BJP tu ke claim hai heder bangke nitum claim po mate team gar binglong BJP CM Tuliram rong hang lapen MP Horen Singh bi tu prime minister bang we ko bang hemprek lam ningji dun po memorandum pidun po pulo alang bang ham bhi kopia po si hemprek karbiarat akari hemprek ba lam the sita ninje dun ha hedelo karbiarat tum nona bangke BJP fan aningdok besi APHLC long sin on bangke bang la popusi atokanu inglong thoi akar bisita nona bangke la som si elang tum non bangke APHLC bangke phai phasi chak kono
lalu Pinini phai crazy arni ada por phainar ke bapor molom nogang pen ke dambom ihum ahem konglong kachitong Pini nogang ke dambom ihum ahem konglong na pen truck kachitong hem konglong alakha laki AS 02 AC 6524 lapen dilayana tru pen ke mangbom ihum truck alakha laki AS 01 BC 2429 Kachini duna tengke steering field era jok kachitong ahir ingtang rak anpin Bonta birda kiri duna hot anki dilai raikom saiki pen nang pachini duna tengke ki thiki jangke avila lepen kate warabang amen sitami chini nelang pusi pachini pon raikom saiki atumpen nang ki pachini duna tengki truck kate warabang starring failed at pusi raikom saiki atumpen nang pachini dun hidipi pen Wilson Bay report Karbi Daily News Aruni phai crazy arni KSA West Karbi Anglong District Committee ahin pen Kolonga IBLong Pherangkia mai ke phapon laki inut contractor Sanjay Malakar ke chokche puthak Pherangkia mai ke phapon Pinila bangso Pherangkia mai ke phapon nangko lam the lapen sarthe ronghang ahin pen lam the ke jai pona tingki lapui henlo inut contractor ke klema bampu Sanjay Malakar pu isi education elementary isi level supplier desk benches steel almira haihuki supply inura bangphulo West Karbi Anglong aparman sitami alang tumpen ke thek damlong ateng pen respective school along kelenang jian sitami lele derlo lepen labangso chalan council chalan number ateng pen ECELE supply EEN ningkan surini ra ingkoi lapen surini ra inkore si pharoisi ra troxi kebra isi number henlo sitami Sanjay Malakara bang lahayame thanga sai chiklem klederlo West Karbi Anglong aro respective school along palidam de pulote Kibang jilangar ni sitami KSA song ahin pen sodak pen kachisong paduponji pusi KSA dudmaipur sarthe ronghang pen Pherangkia thengno lamthi jaipon dongka mukam pen Pherangke humson be report Karbi Daily News AGM tumpen report nang kelong dun teng pate nilutung ong tu maskul ke lele si thek tamon lo lasi kibang jilangar ni nilutung bang dak pen lasu hongjai pen pudalo nang ni jong sila Iruyang bong, mati ruiniang bong yang sila sus dex bench pali tekte pote nang itu matu vertar step lasu dak step itu nang ifanga cisong nang kokpo. Ini itu lasu calan council calan nang itu mati nupak lang bonji lage labahalo wooden decks and bench ke 30 pairs lang tu pinang jipol sami school of tinta lele dal. Second number nang steel almara 2 nuts kele nang polo ka lele dal. Last itu si football usumar bang se part 2 ningkan ese pana ke part 2 tuning apot last sama sports material saralang 6 nuts football ka lele dal la tinta materials ka supply ni suppliers amen Sanjay Malakar alang di lamang Sanjay Malakar bang chopalang idalo usin nilitung Karbi Chali song pe jong dang karlo si klem leder pe nilitung putot ruile thole tholo nang ni panditung so dak na ke song nang ko suppliers nang pali dambi protan te nilutung kewang jila arni ke Karbi Chali song pe nang ni pa so dak pen nakang sai pon aron nilutung nom teng ponang ko hala ta so marga charli nang ji ma so marga charli thai kan ni long nang ji bing samit so mar pa ke pang ni long le det ke alang ni so mar thuma abi ke chong sip lo bosi nilutung Karbi Chali song pe klar dak pen je kan tung nang ni contractor ilut suppliers amen ta chuenang ni Karbi Anglong labang so school somar tumhan abi chong sip chok kicho palang e chok pote nani labang so kampen chiri bomot 30 pair each school lenangji still almarata 2 nuts each school lenangji lapen football 6 nuts each school lenangji stame along 3 school ta nilitung report ke long ateng pote AGM tumpen report na ke long dun ateng pote nilitung ong tu school ke lele si thek tamon lo